0533898915. What do I do channel for my making kind at my Facebook ni YouTube and so search Ahenkan 93.3 FM. FM near capital letters atraya so drew on more. Now what do I do channel afa honomo. Me a major bracken kai kasi boy diama wami din. Efia ampofowa. Afe jibre na nsam no yendo mu asukose. Ahenkan FM. Abai mechira NPP New Patriotic Party abai. Edi ababa tudwa echire mu se Saglami housing unit ya. Eni dis amanyokuo no. Wonom ebekeka etu mu o. Eni edan kura hodro bebre no a. Eni wo musisi ye. Ekwawi achire no. Na enya senkuma edan no aka ensinsemu ya enkwamba obi antimu na chese enkotre ene achereben ene etwamu meeting enye meeting ketwa na no mo na bedi ababetu dwa chebsa Saglami housing project no wonum ene mpanifo bi akwakunyasie ya private developer bi akwankunyasie ya kase o ma horo mo nsa nyina awie afa project no mo ba beso mu se kabo na ya mamo nafu mako edu enan eyade se wo mo bekeka ne o masi ani ma enioma akoyie Saglami project no akọ nani mu toten na ye baba ne ababedi mu nkomo ama na wahunu de atuamu ankasa na ye kasa mprempre putupuru ente ya yansa aka ene se accident bi asi ya emu nsam awrampa ma yankwa ahoma ne so ye gbo moden ni akwa ahoma ne so na ye ne Ahenkan FM general manager owura otu achampon owura Benjamin ye ne no akwa twetwe nkomo na wachira ye de atuamu ankasa accident no ba bi kura potia esie ewo ye mpatam ha sei enti ye nhwe se ye nsa beka ye general manager na ye ne no atwetwe nkomo a ye chese accident bi asi GM Otemenka ma ha o. Hello GM Otemenka. Yeah, me tuka. Yo, yenya ntia accident bi asi. Pacho abo enkyere mu ahemfa poten na asie ye ba ne sen. Me ma ekipo na aha de ba Ahenkan 93.3 FM so. Accident bi asi yasi ampadu. Eta bi o chane block no ni opposite. Na a contractor for machines ya omudi kwan ya omo ba ku be low bed na on say excavator no because any chain no tin follow lo kwan so ntia na car na ya na eso ano na ekwan na da akin state to na de ko hima ho no no se tepo be ha ya start omo construction da kwan no etika excavator no ko awako ya jumo da kwan no low bed ni no unfortunately adane akwakwo che ase onu mba bi kra me no ka say kan ko kan ma enti adonfo bi na madom no matwitwa ahaban egu kwa mu na to ka efi aboabo eba na o magina o mo kakra na o mo mutu oda ne twa ba betu ta so oda fo nso ko kakra na o ma san so agina o mo na aboabo fo nso twa ba betu enti we dia ye bete etiefo se wo amu su da kwan ni na no mo banya adaje kakra ana se wo banya ebre na mo ba mo nya mo beto mo bo ma ha mo benya ntubo ase se be ya nkonkofa accident ko bi ansamba na ka me ke na me ba we ka sen ka yan